Lijepi pozdrav, dobrodošli u senzorni laboratorij Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje se provodi senzorno ocjenjivanje na Crosspiritu. Evo, svi su sigurno zainteresirani kako to izgleda, pa ću u kratkim crtama to objasniti. Svaki senzoričar, ocjenjivač ima svoj boks koji je izoliran sa stjenkama i ne može komunicirati sa svojim susjedom, naravno da ne bi bilo utjecaja na neke ocjene. Svaki ocjenjivač dobije dovoljan broj čistih čaša koji se preko prozorčića uljevaju uzorci i svi su uzorci šifrirani, tako da oni u jednom trenutku ne znaju o čemu se radi. Čaša za senzoriku je ovako tulipan oblika koji mora biti sužena prema vrhu i šira dolje, tako da se može lijepo osjetiti miris pića. Mora biti apsolutno prozirna na svjetlu da možemo procijeniti i boju i bistroću pića. Ocjenjujemo po listiću 20 bodova, znači gdje su sva svojstva podijeljena u tih 5 glavnih kategorija. Prvo je boja i bistroća koja nosi od 0 do 1 bod, zatim tipičnost pića, zatim ocjenjujemo miris koji može nositi od 0 do 6 bodova. Sad tu je ono iskustvo senzoričara da se točno smjesti u taj neki raspon, da kaže koliki će to biti broj bodova. I na kraju okus. To bi bio ono neki zaključni element koji nosi do 10 bodova. Za to je potrebna apsolutna koncentracija, mir i tišina, oni to kroz neku minutu, dvije uspiju sve sumirati. Bitno je da su oni upoznati sa metodom, sa tehnologijom, sa pićem koji ocjenjuju i onda mogu relevantno ocijeniti uzorak. I na kraju imamo ukupni zbroj koji normalno nosi maksimalni broj 20 bodova, a rijetko se dogodi da baš rakija bude savršena, da ima punih 20, ali to budu od 18 gore budu zlatne medalje, od 16 do 18 budu srebrne i od 14 do 16 budu brončane medalje.